O folofa ma fatalo fatu Samoa I lau fasa so kale dei vanga o le afiafi ia e le tātou toi Tautai ai proklame fai o le dei vai aso I le tautua mara o nanga lau BluTV pe ora masani ai ia I le toi aso o ngā ruenga ia mo I la tau ngā ruenga mai le aso fua I le aso fureile o folofa ma fatalo fatu I lau sila mai moa Samoa ia ma lau fasa so kale dei po fea lava le tafor kelope le te maua mai ai mai sila mai ai ia la ngona mai lo leo mai se foi o so atau le nei aso man te fata lofa ma fafilo ia tu le nei vaenga o le afifi I le tautua fa wa wa BluTV tu ni sawa tu I manukau au gilani ia o te ronei ia unu se botou se sila mai foi Samoa le wa ma va alua tu male pole lango le tanto au malosi le blues ia o te loa ona I tu sa afifinga muli le vanei ia ole au le pulu mo au gilani ia ona fasi foi le le tautua I le nei tausanga ma fatasi ia ma le fionga I le falagilangi le fionga foi le to o le manino le fionga le Pepe ia o tama fasa usau e fatilo ia I le launga le falefitu le matua ia e te nane o le tama na moe mana junatu o folofa ma fatalo fatua I lungo le tanto por kalamele nei vanga le fiafi talofa le fionga I le to le manino ia po le polisilio le tanto blues. Ja, so for man we I love talenga Asiata o la to file vai malai. Ja, tainane foi le po falanga Samoa lo mfaio na mafuta mai le tato po kalame. Ile nei afia o tato tonu mai foi si o yo ngaruenga tiutem faiva sa fi tai tunga yai. Ja, wa ile nei vai aso sa fanga solo ja. Na we sisi la mai ali. Ja. Matua pisi lava o kilani ile nei vai aso. Ja, wale ta longa lo ta penatu. Ja mal o malo se Crusaders ila sota ya. Ua touta pena Italia le faina. Ole masalo na fisili ele o yeso mato ta pena ngavo ile. Ele o ono tulanga dia. Wa tausanga fato ato yo mai le no winga pa wala mele o mato fifi ai. Wa fata u mai se final Eden Park. Ya ele ngatana Leta aloi le matou au le blues. Nonto. Ole Aupito I malo silona lua le nei tausanga. Le wo mai ta alo male au numero tas.
ele o mai la sisi au fona len tu tolu pe tu fa o le tasi ma le lua le wata alu fisi masangi o la wa ia tu ia te unga ma le tulanga i lau ula fala ia se ka ilo fo ingi o lia o ni folia me sisi le mai io ai wo fa te ia le lita ia o fa longo pi nga olo ele o mangele ai te wo sia ki atu no Facebook o le woto ai tau no le au mai i Christchurch io au kama io mai la ku ka va so fongo wo fu ye pi le ki o pi ka u fa le tonu le tau o tau fa fe fa bol pole to o ta poi pe le yo le mauto vai na tau no lo va le o fa longo atu pa o mai o le o mai la wolina ia o tai sa min fa so fe ele yo so mai tono la le pa io mangele da io sa ia ta fa no ma ka fa ngala ai o lo te fa longo o la o tau no o lo tai le tai o lo ave fo ye malai pito silio na le e o fo tim e o ta penai ya o le lava fa timu i fa fo sia matou au o masani ai e mana ia le tau tali malo wa ma ua tala ave ua fiu e kausu engi tickets la le tulanga i le tato au mata male grandstand o le taimi nei i le whaitonga muli o tickets la ua taulia mala whainga tangata o maitao fast food tolu afe i la tau o le afa peona iai Eden Park i le aso atai ma i la songa fua ino whaatau tickets e tā los fulu walen tatalai e tā i fulu tolu ua mai a tickets na allocate e whaatau a mantua o la fo iei tickets fo ia wa umana vai le fo ya wa fo le malanga me la tapua ia al Crusaders e tickets o umana vai mo sponsors mo tulanga fa pena e la o saule talo neaso pasu tolu afe la tu timu pe la o le atapua ia talonga la sotaia e paule isi vaenga o fiwa kausu ese ia morsi le mai pawa leo le vaenga no o moa o watu wale ai a toani o fu ile no fu mo ma fu pe o le tama tausia le fionga i le falangilangi tamo api o fu mo manga kunga ia wala o uma nei mo ia pe o o sia wa wale lo mo welingi tone e ui ia o masani foi fa tamadi se ila foi le fa mo ila welingi ai no fu mo mana juna tu fa pe e tawana i pese au ni tau ave ila palota io ave ila palota ia fa mai leo se to lua vai ile au ngaro ngofo ngi mangkur kala le pepele na fa matala na mafua ina suila na au langolango io o no foi au kilani ia ai tapua ile prampis ia soia uma enga wa kau fasia ele au ka po ai au kilangi o no le no foi ele le fa pero ia man ia la le fact le wa mai ia la walu la su esa wa ta wa na fai ta wa ko pa ngi o me la mo ia o mtuale ai anto fiu ko su ese kiesi o le ofuria sa oka online mai Australia ona wale ma se me available to New Zealand na oka la ila solua express mai le courier tau nu mai nei ana tau nu mai ya wele tau lo mo fo fa lo to far vai malai ai ole wingo lo tal wa o merchandise ato le plus tono New Zealand ato wa matwale ai ma se ofo o to maua ai o la wa mata le 5% ne pa o tau ofo le Hurricanes o le Chiefs ani te kanga Crusaders ai fata tani teis e o atu ai vai aso le wa mo o to le Hurricanes wala ngole amato tiel tato auto so fo e mi anai fa ta ngolo o soro e fa ka ke mingi e a wa pulu ia te lo o le la to te mi e shine le ya lo tau pole ngai ta no ngale le so tonai ai ta te le yo e sempre tu la capio o fa fisili o le ale tu e boke ro ki fa pe ma malo pulu o le asini ai malo el pulu le talo ngale so tonai lau tilo fa ta mala kapi saloi tonu le fitu ele o vatu mal fitu ai malo no winga matua closer talo ono itu nei o lea ua toi fa atanga le judiciary ona ta alo tamale sa red card al Crusaders o no winga o lea ua wa atotoa ele intamo usale o plaques atoa le au foi le o Barrett le matero
Oi mate, ia. Argentina. Yes, Argentina le numero 1 pe vat. Mantola na red card in Vasonte. Iso na mafu anga tot ona le to intalo. Well, a red card ai normally pe tasi talo nga misi. Ya tailo ai. Ale la fa me overturn. Ona, au ma fa faulato. Wa lava le red card le na le ta alo. Asa matu ta talo ya ta alo. Yes. Matu tele mana ovo ye mai se au fa pe ma. Le ta alo le man. La fa la ta alo ma white lock. Ya man tu foi langa le nga lava foi le tu langa na tupu. Ile te mile da pina sa dena taia ile si tamba le to tang fa le polo mel tu tamba. Ya pi le yo nga te le na tu langa ya ula yo lo fa le to sa to ta alo. Na le au vai an tau. Na le vai an tau le se le si tu ala yo te yo la yo la. Ale mele ye ile au puro. Ava pe te si la fia manu malo le pro ma kwa mi me ala ula ve mo tato por kaname. Na to te si mai. Ya me se fo yo le tanto o nanga. Ale BluTV ma le Bluwave. No winga. O le foi mo te tau aveina. Ya ale lanu le o le Blu. Oi. O le tala la tamaya ia Asiata. E pe tau fas manino le tulanga le lo no foi au kilani. O lo fai lo ngai o lo fai ngai le Bluwave. O lo present lo mal BluTV. Tingana e vai ato le Blu le te ofu ai mai la e ia so ma lo ngadwen. Au le ai te sau e pese lo sam. Io ai an me fa tai yo lo vai ato le wa mai lang mato au. Mo le aso atai au. Wa por mafu anga voina na le na mo lo ticket te alu el corporate box tai au. O no le fa meta kwai le blues. Ai ama ai o te vai atu lunga si korku se na ai fa pe mai o lima. Tu le atu skula ki au mai o lalo avelo o fa forte min. Le ai o voio le fa fonga mai le malu jelo le tunu. Le langa o lo teno foi au kilani. Para tu o tanto e ia lau au malau spea au male au ave i lau lona rua wai le mua umani va se rua ia fa malu nula i to telo le au la tole mai mo mai la loi klastete ma le tulanga le ai malu ru tele o to ma o tele mana o mai foi ne me o fa te au mano ainga ma ele o kilan e la ngo le o sa ngo mai le o ia le va ia nei o kilani u yo le ia ta po ia le al fai vo o kilani ile pona nei au ila so tai au ya me se fo yo le tulanga o le ai o mo o se ta alo tama le o Tautai papadi ya yo le te loele o mo so na vano ta lo e o mal termine le fia fi fatata nonga vo i male sunga fia o le ua mo lo na vano no avano le bench a o lala e to fai le na fitness test nei le fia fi o la e pe foringa me ta mo la vano le bench e le start la a pasil fitness test lo no winga e sa mo le bench manaya impact player mai ai walo nei season o tai mai luma e pali tato all blues e talosia e mo so van sona vanoa manaya e talo ya langa tu nga fo tau nga sa fe ngai mai le wa la yona lem fayona talo isi talonga vai ai fa taile ila all blues e ui le ato to umale ya le au ita longa no matune ya le wo o mal faino teo aunga nao o le atamusanga o le ta longa mun yo e sa o le sa no nga lo fionga le pepe e le mana ya foi le me o lo tinga ina di tawasa ya e uma enga ya e uya o lai te tono le kurupu ya na au social manu malo ya pe mana ya le tuli lo manu sa e to mo fai tuli mel am tanga o the best yo ya u mai lua ya mesela ya ole au kilani le nga ole upu moni lava o te tau fo na champini au kilani ya o leva fo yo na o ele o se au na fa fu aventale au kilani ole au longa na mata mai fo isu pala kapi matulang ya na wa martor na ngata mai ya wa fe martor champini le super ya u to titi ya luas futau sa leva to ya le la wa sala la tau na ave la palo ta mo kilani u yo le ai te tono manu malo o kilani o mi la like wa lang moanga la like ngol tanto por kalame ya ile nei vaanga o le fiafi ai nei vaanga tau ai se mai la ile la kapi ai nei vaanga tau sa sia fo ile tato o nanga aliti o marketing and basic fo le o nanga le Oceania Career Academy tasi o vaanga o lo va lua ya ma te tu le fionga ya le opp il va vaanga o va ya so fo na tango e ti sau noi sau wa le ma video na ma o tupu ile so na nafi
ia e fa ona fa isau no ngano fa ona pepe O le ua a mata whaanga solo le tustu whaina to tātou laptops, le na wha awala mai i le tātou company LTL Marketing, i ngā luenga whaatino mo le Oceania Career Academy, wha pelepu le ngā le fono, o i lātou ia na awala mai a tātou laptops, i na iam whaiona wha o atu i ainga, o lo iei whanau, o lo o mana o mia lava se device, ia po se laptop foi, e fisosoani mea onga, ono tūlanga foi o le lava po le, o le whaasoa, e mawhaiona whaatau, se masini po se laptop, e fisosoani ai i whanau a onga. E uti ala ia le whaingo masini nau mai, o le ala leo le mātau mwhai masiata matiasi asi lei a inga, ina ia mātau nu atu, ia mamau titilu, mai loa ai, e matua mana o mia le a inga le masini, nanga mātau te le mana o e to e vatu se laptop i se a inga, o lau already, iai laptop, o la lātou te affordinga laptop, ai, ave nei a inga, ono nau ta inga, awane i whaawhainga tā ai ia o ongar whanau. I loa, i nevai teimi o whainga tā o nol wha mai. Ia toi whaupopo te fwoi leo se laptop. Ia ua tile ina strako nei tamiti. Ia a o le atam whai ala tu a onga nei tausanga. Ia peona iai la ia le tina lea nena maa sia tu iai i nai Alisley ia masionalo. Sa au mai lava tausanga. Ia lea fwoi lana maua le maa singa maa asiata. Ia matua mana mia lava i se laptop e si ainga le. ia ale antale o le video le to wa sirisila mai ai sa po ina le so na nafi ia ai fa tata mo le tanto por kalame ile aso le nei ona le sa fa ile tanto special le BluTV ma le Tautai ia le fia nafi fa ma vanga mo le fia con tai pale mia ia sa ma awa tu ila ile tina matua ia matalina la faili masionalo ia taya opu ai usi mai la tu sila ma to mai mo ile fa o ina to le me alofa e tau la mai le unanga le usi ai ma le ti au marketing ia ma se fo o tu tu le BluTV ile vaenga le na tupu ile ai ngole tina ia matalina mai ia o ia si tau fai me o e taila o ia sa ma ria ngal le ai la tu lo fio ngala le uta tu to mo mai le mo to le tina ia matalina ma na yonalo ia o le o ia le tatu laptop e tu fa mo ia mo le tai mo ile le vaenga le o After Asiata, ia sui fo i o le tātou Bluwave, ma le tautua le tātou Tautai ai. Ia, mo le avano mwhai ona whaatino le tātou po kalami. I le Maota fo i po le lawa nei. Ia, whaasino fo tina ia matalena. Ia, mo le sila fia le pai o Samoa lo o mawhita ma le tātou po kalami. Pei ana whailo atu, iniso po kalami o mawai atu. Ia, lo iei nei mea lo whana awala mai i le ngaluenga le tātou TR Marketing, ma le Bluwave ma Tautai ai. Na au mai le fono ia o lo ia tātou a mai laptop sia e mana o mia le whao o atu i a inga o lo iei nei whanau a onga o lo mana o mia ni laptops mō mea onga o no nei vai teimi ia o tele na au mai lunga rupena te whailangi ia lātou mea onga ia o lo iei nei a inga e le o mawhai o na whaatino le tūlanga po fisosoani mo nei whanau ia ona na o telefoni o lo iei ia aelo iei se laptop en whaina a whaatino ia lātou mea onga. Ia o le ala leo le mātou o mai o na tutina ia matalena. Ia mana o mea lava sosani o na yona alu. Ia o loa onga. Ia ae paule teimi whai lātou mea onga teimi o ilea onga. Ae leo mwhai ona whaatino il teimi o mai e whale. Ona na o le telefoni leo iei. Ia leo iei se laptop. Ia uman maftu na ima Asiata. Pe mo i matalena. O lo mana o mea lava ilo na alu se sosani. Ona e tatau ona alu sa o lava sosani a inga lo mana mia ma ua whaamali e ina umatu langon maasi singa le so ia Maota fifia ia le laptop le nei o lo sau a toa ma le ato o le laptop o le ato ia o lo sau e fo i ma le Microsoft software e install ina ia mwhai ona whaongaloa ia Maota fifia e tuano ia tu le tinaya matalena ma e fifia e whailo atu ia ua whamali e ina umatu langon maasi singa ma Asiata i le tūle o le nei laptop ia awa ia le whaingo mea onga ia atamaita ia ataya opu ia peo na tarsanga ina mai e se ona tina i lunga le tātou po kalami ya
Matalina, mawala ka no fesina uta ba ya kala fo I tanso ba video dia ya besi fo le alu ngol tanso por kalame. Ya tu sai fo le la gonda le dia fiafi. Ya pa kaya ba Asiata mo le mo ya be ngi kula ya o le nga pa kai male kumule malio le loko ile awanga le OCA ai me se fo le fono ona o le nei mea alofa tāua ua matou mawaina ua matou ua mawai e tai a opo se laptop e wale whaingoanga mea onga ia wasasa ili lava ia pika iake ua le ngafakia ia ai lea ua maua lea whamama awenga mai le ka ele o lo uloko ia le oia I kama le ainga ia ma ke mole ene manga whafkai lau fionga siaka e mai sele au pepe mai sele mamalo le OCA mai fongo ile ngai mea alo whakaua whakaila Ia malo whawhitai o se te mea ato tanga I mai ala a whaisira tama I whaatalitala noanga pupu ia a me se fo I o le tau salala le leipo le fine ia tai o a opo Iyo o le ngua kaupo le ngua kenge le ngua maua le ia le laptop le nei aso fu whamnuia ngā le Oceania Career Academy se te mila ona maua la ia o se tātou whaatalitala noanga se I matua tu whafo se ingu mua ma koi puki langa le whalo ano ale tina matalina ia ona toi whaua ia tu sai o se ma whaatala noanga ma le fine ia te opo e ngata fwoi leo se fine ngal whai o le tina ia matalina la whaili ta lofa ta ia opo E fia tau sanga o lo soifua. O rongo te ia o poes food file tau sanga. Te ia onga I want to go college ke wase ngā sifu. O le hana ta upo te fia ia I le aonga. O le maths ma le English. O le hana whawhita uli talu na whtau whailau a onga e le whainga o mea o le hana whawhita uli wa mo mea I se laptop. Kusa o mā koe a whiringa. I le ma whainga fōdi ngā whakau so laptop ngā o lo ki ngā le fōdi. A whaunga a whapera whaunga se laptop te aunga. E ngā whaunga a whatatei. E le ma whainga sam a mā mai le whani. E si ke mi o ki rako I ma le e mai so laptop. A wa ran out. E so le mea ngā ni ngā whairu ki ngā mga mea so laptop. Sai kakaro. Kakaro ia fōsi aso whapea. O le ala so la won mai le te pe e hu mai laptop ba wo fu fa me alo fa mai le OCA ma le a fono e ala mai te au marketing ma le Bluwave o le so la won le te ko ro nga le ke fio o fa le nga wo ma le laptop mai fa kai ko le ko ma ka ma le OCA mo le laptop okay e lau kala ke mga whai e ruma ke malea. Whai e lau kala lea e seki a OCA malfono. Whai lau kala e seki a OCA malfono. Ia, seki fo I male Aupito I Asiata. Seki fo I male Aupito. O le a e poro misi na o le to tene na ubai mo baya misi tina o le a e to anga e whaunga le lei lau mea lo fo mo le nei aso na o mea onga ma mea onga. Ia le ro kong fo ngai fa le fa yo mea onga le de fa I sime de. Ia skani. Ia o fata nganga na mala fine ia tai a opo le mo kwa fia mo wala ngala top. A e ke ngere le fo yo ele ke mai mo mai ka mali. Ia e sa senta le ka ki simas. Ia o le o ma fata si male tina. Ia matalena. La faile ia o le tua o le afine ia te ia o le tātou tangata mua le ua wha mea alofa ia mo tātou whainga mua e kere ngisi mea alofa i tu whaburi ai pei o ia le ua tala palai ia o le aso le aso o le ua tau le miti e siau tanga ma le ia lona mo amu ia fwinga ia e mo i ni mele le ia le ua sausa ma lianga le ia la mai le Oceania Career Academy ko le OCA ia male o nanga al fondo le aso Ava e mong ia we le au umangi kangaka mangi
ele au mau fo ia pa mangu ianga makangofi ia ai me se ai o le mea alofa ka ua kau au inga ele o si ei man fono o le laptop mo opo ia ala kalo ia ka fa mangu ia kele le kua ia o ngana uma ai me se ia ala pokonga malako uma o iai le ngei awala makangofi o mako mawai ngai le ngei whamangiang ia whakai lau. Ola fia la le ale to e tau ai sisi au tama ma tau pule saro na ma fau ka ule yo ni mea onga fa yo no le uti o bano mo wele laptop ta mi o fla onga ale o bawala na laptop. Sa wa ia fia tu uma makani mai ia sa o karusanga fa ia onga se mai langa o mo ki ila telefon. E ke alo e printing nga ia kai nga awala uma ia ia lava le kuai o nga mea onga ia ko ia tika yang ia wa ke le se pa mama avenga mase awala ka wa po i lingisa ma dia nga le awala mai ko o onga ia o mfaya ia opo nga mawala ngi ka mangia Matalena o kai mi fo ine fa nga ka me ki ma fa nga o laptop ma internet ale makai kui nga le ye ma e wa nga isise o ye se fu nga fai ma e kau sia ki po so ro nga le ye al fa nga ina e opo la nga laptop ya ba se po me le tau le lo tu po lang pe no da o kam fai ko yo ke sa i wa ti va ya ka me ki nga do o la o kam fai ya nga ka ila uma fai o ke sa i ai le laptop ma o kilo fo i po fa nga le ma la nga ka ka ya ia okay fatai ono le tanto te ia le nasa mo le uto sisi mai ia si ko fasi fo kwa si ko faila utala le fasi fo ai le fio ngala pepe fio mai o fio ngala pepe ia i mo le tanto wa kema ia mana tu fa sau no nga fa ai wele tanto wa fa tara no nga ai tanto tele yo i tanto malo lo ngale le su fa wei le wa ai mo bia fa pa mo le usi ia me so dia marketing fatai Asiata be ai awala nga ngot fatai ya isa awala le ya wala me soswan mo na yuta to tangata le fuwa veso ta u fata va ile ngal wenga lo fati no mo fono ya mesel osi e o fa la wala ma ye me na lo ya mo le afine ya ta ya opo ya soswani fu ya matelena male masola tu ai on ma talo ta ya mani ya tele wa oma ya ngale le laptop ya fai ma awala fa la wa tele lo sai ya basa di mana yo sewai ya eso se tina bo te watu no te tasi tanga te le fenga bo ya tu i fo no se so so ya ai fa te tele Asiata male Bluwave mo le matu avlo ya le ko mana nga be tu yo fa yo na ka tu ma tu te ya ia te tasi si oi ma no fa no nge de weekend le blues po le Crusaders so foi me po klanta ma ta jo ma no longa ia olena si ainga lea ma se matu filo inga lea fa ma lunu atu le nga na matua pisi ni tanto au nanga ile so lava lea na fi ono le tulanga foi le fa mo malaiola ia au uti e manto au cameraman ia le la na mato camera ia ma wa fa tele especially ma camera crew le fionga le fa tu fa lut ia ne tau fa nga ile ia ile tulanga le au te lo au te va ile la wa manu ai tuli mata ile famuli watu ala pepe ele ole ai ole ano moni ai mesho le taua ngona le fifia mana fo ile asi ai nga mo le famuli nei vanga ni ya e fe lolo nai ai ngolo tatu ilo ina la to tarsanga ai olo tam failava ina ia ma fa asopolo atu ma sisinga ya mai lo ton wai tu langa ia ina ia ngo fie ole vatu inole ole malofa pe ona wala mal fono male usi ai te tawona mafatino le wala e te tawona fai ina ia mafai ona toe maua mai ni sif soswani mo na yo tatou tangata ai lo sesi tu ai mo tatou ia na mai tatou application mo laptops ya lava mai pelon sai o lo mata fai lava e lava ia nei mau vai aso toe ia o awilia tu lava po ai leo la famaniina ya to ave fo tatou tarsanga ya au mai ni si laptop faitalia ma uam fasoa ya awana ai ngolo mana mia ai misa nei fanau ya awana
o se tūlanga foi le whawhainga tau na pasi suenga o nei tausanga ia ona le lafa foi o whaasoa nei mātua e a walala le tau suena mai o equipments e whaongai mea onga. Io ele na amu ia foi le tofine po le fine ia te yo opo la gona lava fifie se foi mana yo na fa Samoa tu langa foi me se fa na wo lo so fo ia o te ronde ia ile upo fa ia manto usala fai masania e fa yo manto e ta wa ia o ile wingo le upule ia te yo opo nei ia o te ia o nei ia o te fa pena no winga awane i tau fia fualo meli mai ma fai lo mai ta o mai le tūlanga le nai ai io e wa fa pevunga le ngai ke le laptop le ainga o te nau telefone o te nau laptop ainga nga i le potu matu na wa la ku le ma singa e o ma o to la tatia mini laptop ia pingo fia le mato tu la mato io e lenga avatu le ainga lo ia le mo mianga o lo ia le mo mianga tau ta jotu ta malo longa le a foi mai ia la faile ma la le no uta musu le venga la pepe ia la ngale to tasi le ma ticket giveaway tasi le tickets giveaway you may be the lucky one you could be the lucky one e te fio ai se e mai mo le ta alonga pupulu le la faile so taia ia ile so nga champagne le val pulu ma crusade Tau ile leia e ona nei na mo mai foi le vala au a lisi uso na vili meta me le pepe o te tongi le lua se lau tala ta maua mai sa ticket no familia ia ka o ia venga io le no familia lo so o familia ia fatu pe o le luas fu afe le tupe tau mai ia te ile ma fai no tu atual ticket le langa wa umana fa lele le fam talanga e give away mo le asol nei ia wale lo po ia se sio le ma tu afia o Eden Park wo luas fu tau sanga luas fu tau fa e fai melo se fai no no winga e tupe e le ma fai na mo le value ticket le mate avatua e fai tatu give away le asol nei e foi la tu sala e foi la tanga io meli mai sia o ke ile meli mai e request mai le felengi ia fa mai se uso ka mai ke le lion mai e o ia sia fa mai fai ngore e o ia sia tikero ka vale nga e mo se uso ia fish vai sa ka lo mai i ka fisini ka ko fisini la se le me ala ka ko le io le ai langa ile o sa ticket o ticket lango sua e mai le au nanga le fionga ia le au pepe te tichi se au mal Pacifica 40 la tola ia le au mai le ticket anga sa ticket ai Lem fai tua. Ma fai kua langa wa kangi mai. Io langa monia request mai se uso ya fish for mai Asiata maliera ko far malai yo ka mai ke le lion ya pe mo wasinga tickets ka vale le la wo fai tu. Sauni ia ilo noto e unga mang malo ma fasili le ai ole ata to mo mo ta to malolonga foi mai loa ava wo ka fasili ya o tali tali lista to fa nonga. Hi, my name is Soya and I am from South. The reason why I love Talofa voucher is easy. It's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa voucher. For you, for me, for Samoa. Fatalo fatu ni so ilan tole mai mo mai. O le tau vai to le lungo le tato penga o fa matalanga ma le penga o so tainga. E fai asi ko kele li o le au fakumu mule ia le o te lo por fast por cruise por le pa foi o le tau vai tua pila Joanne o si grey crusaders ia ai le gata foi lai le fa talo fa leono ma naima ma la to foi le fa malo mai ia ai to fine as pines tawas e o ke lo o e yo die hard blue
ia la uli ia ese fatinga ana ni no kai ore usa o tai wala ngo tu sale le ia u lo tai ota tama vo ia ta te feta u lai ofu mele ofu plu ala ngai te tonu lo sam ai ana yo uso ia ma tu te tong ma ola support ma lo se ku se ya pa filo ya tu ile le mo wala bep ile to faya moki ya po le sunga ya fenga me yo lo mfayona tap ai mai Brisbane ya fa pea ia le to fam tau tu po sunga ya sa le vilota po lo tap ai mai mau po ola ulia o tamai e fai lo se tala se si il crusader va ile vavel fo so mai pe o manga ia ale ono no fo mai o lo ai tau mo lele mai ya wa vai vang na oso al mafu e voi lele na tupula lo so la pena mato ele crusader mo ila la na lo tau fai atu ai manuia le lo tapuenga ele crusader mo ila la bodia que lo pe to vai atu pe na Henry tamado Henry Pale fiso e lo pe crusader za mo i tamale io ai le si vai nga lo te vai atu ia milo ia ke lo le pulu la vai nga le si vai nga tongu le no vai opu me la tan nafi anu vai aso le tolu vai aso mat fai me fatas ai ma se tala fai mai mea ola ue crusaders ai mo vai atu nafi wa pu mai ofu voi corporate pe ia no tala crusader la no vai pu mai fa felo ia tu ile afionga ya muliang tele ya portofa ya fai malo Allen Stowers ia le ke sa oi ya fa pea ia la to fai toko tangata oia crusaders va toko ia alu le wiotia la como taxi de que la vili taila vangle iden pak fa maulunga uma pa awone isau tonu yal ta vale le lilo tok io que fa ya to la wodi ia wodi lo ka unga ka loka la fa la wodi ia la ngolengi puru la fa ila utu star sanga ile ko ofisa o pulenga ne okilani wa tona ta puni la wodi ia la ngale ka unga move la wodi la lo kreski ele a faina wai o le risotto talunga taia o la fa mangalo mai na o le la tato visili omi mai la utali lunga you may be the last lucky one e te mawaina le tikele nei e ke kuri ususu ai paule mea unge e momo e pe momo e so i mikire sa momo e ko i te ko e foi o e se kanga ka mo o le tato visili wa maria la fa visili ma naia alu o le visili e fa pea o ai le ulu wa i tamalakapi na sikoa ile amakanga o ngai meo supalakapi o ia lai loa mongi e le meta o le tangata e supalakapi saoa ia mari tangata e oso le mongi oso lang supalakapi o ai le ulu wa i tangata lakapi tamalakapi sa ia ulu wa i sikoa ina ia le ulu wa i taalonga taruna faavai mea nei o supalakapi no ningo la alta usanga siata ya o nga o ke ro e langa wa kile le mau aka u ngai wa ver ka mo er ko kele ya le la fa ya tu pe se mo le vono le amatanga no wingo ta longa mo mua fa polo fesa super rugby ya super rugby awete o mai NPC awete mai le time ya na te nai le ta longa le wa ta o le super ya wa nga sa wa nga super 10 super 12 ya le uta to ye le sa mata super 10 ya na ai le unua i tamatalo sa unua i sikoa i supalakapi afa pe uma e tali se laulela au mai e na ore tasi ale tali sa ono winga e le festa tu se ai a uma e nga i kele karisa e a fai e is karisa ia la tato for le tato viti ala pe ya asiata o talia ia le tato se wa tato ticket o le ale tūlanga tātou a o ngā lupe foi vau esi wa le tau wharongolongo atu o le la toi a mata ia wa foi le toi whangwhangu i le tātou ngangana ia ma le tātou anganu
After we have silly I tell Italy to go vai ko ilo lisi kama kwa ya pulu iyo kamala yang fake aku ngai lo we singi Australia atalo vantu ile mtu al fali to masanga fata tamati le lu kamala yo faka magi faka de upenga iyo ela manu faka maki yo ang faka de upenga iyo ala e blue hat dar kamalo lo fatu tangata tonu le o man to la jana no fatu le su el o kiasi lang faka fata mala vale fata tonu Talo fai. Ai ke lola o inano loai e tangata i o mai mawa o kanga mea. E lua me iai na ave tanga mea. Pena fai sau mea lo fos fai poiponga. I lo le manatu e iai le tausanga e fai no e le plus. Lea la o tata o malta longa o le o matou fai no. A le o tausa i li so lai. E wai wafonga mai fata ua ave le tangata lo tatiesi i o e a le maua tu sau noanga na pepe na o to e Australia. Australia le maua tama. Australian fata mai. Ia ke ofo foi fata e lelo fai ate sisi wo te lo o le ia ai mo to uma rungo le tatu fafsili e faftai la pepe tu sai male fafsili le turanga o mi mai la utari o te pole e umama upu matala tatu walu le fel tatu sei ele visili wo tu inanto te ono manu malo le ticket ai ona ne e fai le tatu induction sale a onga lupe foi va ese unga ngana ma ia ta ua fo e mai se ta to bolo no pia ia te roni ia ro mfai fo yon awai mai ni si I fa fo tu o kilani ia ma fa fo tu ni usila e fa ngai na le tu langa le sum ia mana tua e ia le tala fo ile o mea la nga taile o le fala onga ita maiti ia inala ma fa yon na ma taile tu langa le fatu ai nga tausi ia mai se fo yo le na ma laina e matua fa ta waina ni usila ne yo na po ele ngata le vaiaso ngana Samoa e aru ka ko le ko vaiaso ngana Samoa ai masino ngana Samoa o le miti foi le na o tau tiro I ai tu langa mo tanga ngo tanga tu motor Pacific ele nga o Samoa foi a o isi ngana o tu motor Pacific wa sir fi foi lo fiona pepe o sili ya tu le to hotel o Samoa ya tu no ifaf ilo Samoa tu tono le tanto tu no e faila si malo si tele o le tatou matala langa si ilia ai mesure sa ili malo le malu le tatou tunu ele ngata fo yo New Zealand e Australia lena e sila fo ai le fio mai tama te panmia o yinkir kilo I papalangi le iri ai o ke I palangi va vai soli ele iri o kako le unga sausi aso e kau ke sa vai mai ai kuai piko I ruma tama e ena nei ia ono le nganga tali malo o se tatou tunu o lela e fatau no e le vai aso fo le songa fua o maua lavana ia vanoa monisio I lanto ai le to telefo ina vanoa mafai ona o le nau ta inga fo ia wana I maua le tu inga o ngale na tatou o mai Samoa tasi du fai o nga e fase fulu tamitia o nga tono le vesenga e lo utali tonunga o le naititio se fai numera e maua umai fo ia I lanto va nga e fasoina matulanga fa pena ia o le tūlanga lana e le vai aso fau le asonga fua, aso lulu. Ai mona nei, a whape o le te whafonga mai fo ia o I le tolu I vatolu Massey Road. Tolu I vatolu, tau le fitu, le po, le vai le fifena ne. Enfona e a fe mai e whatau nu o le manto induction. Ia matale tala no ai. O le ale tūlanga tonu le vaenga o le ngana, mai lava I le ngana a manta, ngana tautala, ngana whaaloalo, ngana whawhailaunga, ia ngana whaamatai o ngana o azo uma. Ia matulanga fo ele ngata ngana a le living culture me fatino mana ia siata o nai vaenga fia famanino tulanga lea o le tatou address le na tolu I vatolu Massey Road I Mangele ile hall ale St Mark's Mangele East ia o ina le fatino ia famoe le sitaraina ia ma famalama fo le to 5 vai malai ia vasenga taitasi o le tatou ngana Samoa maleanga nu o le a wina ai tatou aonga o le lupe sa fofo I vao ese le toi amatalia I le asonga fua ia o lo lava taimi o le folinga mai la tale ono ia o le fitu ia amatalia le tatou whamoemoe na Iyo e tāua e iei vahenga sa o mai tau mai I whamoemoe uma lava lena tupu mai le neiva ia so mana tua fo ia lo whionga lau pepe talu lavona tatou to ai tau no mai le masino uni whaamana tuina le ono su tau sanga o I kiki le misi se aso le vai aso ma whaamoemoe sa whai e whaatino ai ma showcase ai le wha Samoa sa o au wai umai le tele o nei whaamoemoe nga mai lava fo I le fua le sa whatanuina le ona su tau sanga e mesio niso vaenga I talinga malo e iei mea sa o mai tauina
ma o va ai e o mai fo i le fa mo le so nafi now e tolo pulo organizers ele afia matangia ole organizers matulanga va pena na ia te o tole tanga lo tusi tulanga pataunuina peita e ia vai nga ia ile mo mianga ole fa le ia ma le fa alu luma pe fo ole e isi vai nga na mo le fiafia na fila o pepe o te fia fa so toile fa nga lo tu fa ma venga se lau pasene mo le foi la fa ma lo ile fongol por kalame fonga le tofa ia musu ia inga ya po le fio foi asi tangata mo lan tu van tu wala si fa nga malo le fa to malo le fa to tinga ai ai nei vai ngai na ua o atu nei fa na ua va tu tu si lunga na o puea le tūlanga fo ile ia o te loa le si te le sa na lua tu ave o te lo po na mala pena brief le vanga na tupu ia o lua tu la fasi no to le MC le ave lunga le tu si le fionga te palemia ia e lua tu si afa fine tu lunga le first step ia ia to foi mela ia to fatonu to le MC ia lo a o le o ile o nei vaenga la manai tūlanga whapene o nana o mawhawhau e le ai la o au te le tūma o tiro ni tūlanga ni lape o se mea ai o le sona na o mauana po whawhitaila i lea tua o lea whaali mai tūlanga whapea e iai are mo o mianga o lea o ino mea nei e ile skanga kai sauro mai Samoa whalongo noi menge o ngam mea pe kaua o fuanga mea kako mai whaka ai tua tūlo i whatinoina e le i roa whai ele ma fai ona fai o le ala le no utiriran po fa pe o puokeo o no fai ai sia fine e ai tar tonu fo tarusia ele o mutai no langa no tai ona o le vaenga a fai anga kelelo enga kelelo Asiata o a onga me uma ai e fata ua fo tulanga le te tanga ai ana ai ona pe e tau le fata ua ya tatou le mele ole o ino le uputulo fa fitai ya ole awala te u yai pe ano nofo tangata le living culture le te sauno mai ai o mem fai foi ona wa o ta to le fali mantuolo fai so o se mea e masani ai foi ai ole foi la fai ona fatino nei vaenga ia e te tono la onga le lupe foi va ese ya o lo tau la mole sunga fai a onga ele o le pule le o le onga o ia o le tama fai ngaruenga ale tamai tai pule o na ia ngaruenga o le a wina ngaruenga o le pule a onga ia o lo fa pe ona ia ia fatua ia hana ia e pawa me mo sa ka vango o le langa o le o so pasis mo so ka pasis ai o le tule na e fa tau pe na fia du foi o Samoa le tunu u tala lasi e le fo ise nganga me e o mai a me ina ia fa pe e fa ni fino ngama ma ora fo ile tala lo fo ngala pepe fa so ile ile tato wa onga a fa pe te fio ma yo no ta e te sau e te lama manatu e te sau e te lama la unga e te sau e te tiro ma sai tu lo fa fonga la tunu ia te au fa ma wala lo to o te sau le yo la ule na ngani mala o fo le na au e te sau e te tiro io e fa pe so la ku po angi me o ilo ele a wari ia po angi me anga ke lo mani tu langa fa pena io paula utala alo fa tau le tu spa ia a e mala mai le o langa o ta vita le tupu la titio Israel o le ta unga le na le anga o le tu ia e le fa pe fo ile le pe ana fa ila utala le ai fa so o lava o fa Britania ia alu ala su ele investiere le io pe o le investiere se ile au pepe sikola solo e ta ua le na le ngai mo wai o to fa ilonga na a o fa Samoa e o ala le PhD ai longa e fa inga fa se kala i lumo fongo le no ai longa me fa o le fa Samoa ia le yo tu ile tu no ai amanta mai ai ia ma fa soa ile nga no ma fa sa yo nei va enga le na ta ua ai te tala le va no mo oe a mai lau fa na a wai lo foi o ma tu ia wa se ki oi e wala nga to telefone na tu mantua ia o lai la tu te silofia ia ele o fia te tala foi la to ia mo le o ino fa na ia fa foi wa pisi o le so taimi o whatever no le onga le lupe foi vau ese e oi e mawhai ai ona tautua e toi tapu e toi ti mata ma toi whafangu ia lauanga nuu e mese foi o lauanga ngana au le tūlanga la na iai ia a wata ua foi ia mese o le ta whaasoa le nei vanga o le afiafi a wo vai ko so le wa sa uma para kala fa ke
Sale. Ai, tasi ale tali. Ai te lo ila te lo ila lang faila ukala. E longo fia ila dole wata no fia o maile biographic male summary o me ato. They are hardcore Super Rugby fans. Is that all of them? Po ole matua fia mau se tiki. Alu mata ya pa. O te mine. A e tango fo a ile tiki le sangata pe ya la we ave ya miliona tala. Ya ale na. Matua iso ti lava tiki tota longa tayo. Ya ale na. Ya ole wata donu leono ioi. O manatu fo. Ya leu pepe ya la ka foi ka le ka. Na ya ole me wata tau la o va vel tatu temi. Ya va ve lo foi. A wata ngata le la molan tiki. Ola moile le na ni. Wa mafana fana voi o ya. Tayau na ta pena ya ta. Ya ona ya inga ya mtulanga majani mana tua. A fa pe malo o e ai te le o ya ukilani. E mafai ona e jango e nominate mai le ngoa o lo ainga le o kilani man tu tasi ticket tasi vol tanga tayan ale be ava pe sa ngile vili malo o ele la loi e crusaders ai le o mafai na e fio mai e te meli mai mai fa pe mai fa mole Asiata male au pepe male BluTV o a ure nei na manu malo ai o tele a waiatu a o le ngoa lea o paila fai ya malana contact lea leo le afso ta ia tu mo ticket fa mole e mo mielo fa nga ino ticket a wol fa mai mo kai mi pe ilo elea ya se tato wa ya tu ko la tato o le tarsa o tato si oi ya la tato o tarisa o le tama o le foi o tama o a lama Yeremia iyo paki pai mai o a lama Yeremia o la foi dile a un carro ya lama Yeremia sa fok la fai o la foi le yo lo fa visi sa carlo mon sa o le ulua ya o le na talo ya le yo le vesili o le supala ngapi iyo ya sa talo el hurricane o ile talo mal hurricane se talo mo mo ngiri po pori tau tele su e fuanga me a sa pina ma ele me ngai ke le la veve a vola ko su ya mo ila le santali mai o a Ironic Clark ia faftai ai le ai faftai mo ila le santali mai ia Michael Jones e le ai o le World Cup le na o le tatou rua isikoa le na ale World Cup e tiro la tala ele vili al tatou e se le fa manu ia ino tama fa na wa Samoa langa le foto auto e mana tua a tatou tala no le super kapi ala ma Yeremia le rua isikoa al World Cup a tatou tala no le World Cup Lauli Michael Jones le urua isiko. Sa o kama ki sava kama ki sa pa ikea o ka ki yo ni se ola tu pit. Ya sa o kala le skoi. Ya va ku mai fango for kongo. Ya se fulu malefitu tato tarisao. Ya avi for ka ko vi for tato wa vili. Ya la fai va pe eu ku nga voi mo so kamano au ngese on your mark set spin ya tamir watu tamir pe marona loto fia watu tu la no me mata Tuni John Sene afaese e sawa ile kadi ole hurricane kapua Tuni John Sene afaese posene Tuni John Sene afaese ya afa bea Tuni nga tonu so tai mai va fa motu mai polete tonu au kilani la sa ko iki e crusader se lire pe e lo alas el tai me sa vita va tu antiki e sa e lo sa se pe panque que ama io for ko de aro lo fa ai lo fa ko se ansia capa ma lo nga sa wa visi di lo visa o fe au ticket di oi ya ka ansia ma lo tu ya Asiata ya se do fe do inga mo el mata ya sa ofsili vo ya oi le una tapo pelo fo oi ti do mateo malo watali le o fa fonga maile pale tato wafia o le fa me o malo natali a over ai nga se atolo atu masanga te fonga o mi ya lo na o no fa le to le umar kalang siaka fa me mateo tu malo watali tu tavali e vai ya tu tavali ma o ma ya no winga tuni na wa esi le fia tan
tanto mai se foi o ia ingo le tanto fesili malo manu malo ai yes a fa pe o le ukilani ele le fa mani no dura fiola ile official o ile ai fiso tai mai ya le ya le fiso tai mai ia ona tanto tala no le ma fa sino tu le vaenga piki e le ticket a fa pe o tuni fa fotu o ukilani ia so mai po oil tangata to tasi o lo ainga po la wo le a filifili ave kasia ele ma bien mero le umanga fa mai o aru miriama ko meri ile si ku la le aru samsung tasia le tangata ma fa na ai fa u so no nga mani so fa nga te fi so no la bebi fi mo le tua o lo fa nga ya o si o to fine ya to ilolo atafasia tavu I na isa tupaitea a tolo no no sfuru leso na nafi e ui ona ele I faia se tanto tauta ia e masani ma se proklame ai mo le toi fa manu yanga o le aso soifua ono se furu tau sanga ia wakele fo nga kausanga fo ia le tua o le talo lava fo I le tua ia fa fo le valo soifua me se fo malutia I ona au mo le malo se tautua ia inga mano ia me se fo io e kalisia le ngantela ilea o le mo le tu fo lo fa nga o le ma proklame malau pepe ia ile graduation congratulations ile faunga o le niso le afine ia Mara tavai America ia o le tama stasio o songa o hana o ever after o stal I America mo le toela no fanga le sa fa ule o kero ai pongi sa America ngi kai after yo le weta watu langa ia asfa na wasiat o mantua fo ia so anti ya le fionga ya fotino ya politina matua ya soso a ngafa na failonga ina lo na ivas fulu tausanga ila so nafi ya muliato matua lo fanga umala vai New Zealand ya teortina soso ya manuele tua au popo nisi tausanga se tele ilo langa tautua ile ngata itono le kalisia tono se tatu ainga ya tonu fo se tatu amu ia oi we aulia nei mau tanga te ia a le wa si sira tu la lo fio la pepe o sa we mai singa I runga I ka ko ticket anda lo fa di se usa ya office ka lo fa office e fa mai le un ngi office tu ni fa mole pe ma fa yanga mai ma lo ticket ke lo sa onga yo ka e le au mai fa tau oi fa tau mai ma e ma fai ia le na ka viola e o te lo le usa ya office ia langa la office ele nga langa o e malau +1 ia langa na tasi ticket iyo ia tau mo vo I ala watu e piki mai o po foi le la tela la ia te Samuel balangoi la ia lu foi la kia ia au e te aluna o e fa ngali ticket na te loa e ma sani ana lo lima ma sia panga ma lo au foi ni a ver nei ta lunga ta ia ma me te rua misai vai e un marcalonga e ka ngaru o fa le lo ko ele mvenga ru o fa u ia ngalu mot Asiata Vaoliko au ka pua I ke ifikangisi ngala wa ku malo si crusader se au mai puko vai o lau karangua ele e se fa o lo ko ngalo kana ia la vanga umai le fa mai o tai au ia to se lau tau sanga por o se lau ta longa por se lau limas fu ale coach o ia crusaders ya ele o talung ta to ye ale o se lau por le se lau tailo o lo ye le não tainga e fai foi na siva voi le pe le pe proita o le o nga furu o o la o mana ta pena ia le vaenga pito tu o le tatu malai in park ile ka paka e fatino ila tulanga na le siva coach o le presenting o le au champine fatino tono malai ele fai la na fai tono malai tulanga le tawa na to ai ta longa ia ke rora ka fai siva le fa e kai ngere rile o au ala fatu le se au ka ko fero ai foi au ngare sta me se foi pasta tangaloa ta pena le lei ia ni o fu mane malulu e le nga fo ile malolo ai toi fulu e te tau na vele metas ia auto uma la vai no por kalame fata ta mati mo le tolo fanga ma famunianga ila se soifua o so famuia au so se levanga le fiafi ia lo fanga me fata ta mati mo se auto uma la e levanga le fiafi ti sinapi ave io e please na tickets ma wai kato
oi o mai ali o wa sa ngwa fa mai ro mai tapo ka fa mo ye ro mai tapo ka o mai ri ka u sori ia na mauale so tainga male afionga le ngaftasi ia si ta uso ya fui maonu ia ono lena malanga ia le tina ia te popo to fin fa te poromal fa na ula sana tene o la to malanga i Samoa ia o lo no foto tasi nei la fionga le ngaftasi ia etapua ia tu New Zealand o lo manuia me uma o lo ngalue man malosi ia tapena vo ia tulanga ia wa ol me ala man na o ia te pom batamaiti o le la tua mai lava la fionga ngaftas ele o tafa fo ia ora i piki o le o famana tu ia o fui maono ai ele tafa ai te fe alwa i lo asiata ia te o na la pole ia le ole fui maono sa o fui maono i te le tafa ai le au ai te tafa po ala Asiata Pio te fe alwa i le au ia sa no fai o wa umari ka program ia nao si vaenga mun mudi lea o te loa lea e atono lo taptapua i mai ia si o tama ia o fea ngai ai fo i matulanga o ngase i matotua i le nei aso ia dad ia maua mai pela o nsai o lo tamwhai atu lava i le nei vai aso ta tonu lava o le ao atu ta te whailoa ai ia masai o tasi lo lima fai statala ai moltele atu o lo whaanga ia te oe ia ma lo talo lava ile atua ina ia o maise taime vaveon ta whailoa ia ma lo tai ia wa fate ia fo ile whalongolongo atu ia o le tātou va ai si te le atua i tūlanga o talosanga molia ia maise fo yo mantua o lo whaafonga usi mai Samoa ia maise fo yo si o fuita mai Samoa ia o le talo lava fo ile lau fionga lau pepe ia wa fo ile tautou lia o le whala ma le apurupurusia i tō whanga ia o le tua amatua ia o le tua o le fo maisili o le tua o le whaamoemoe o le tua ia i o tātou mana onga ia o te lofo i e vave se taimi lau mani noa ia e te la sia lau ure fo ia mamalanga atu whailoa ai fo i mase i kangor ko ia inga ia i le si mufi le lei o lau la ei ia ai mai se fo i o lau pea le sa e fita i tunga iai ia wa fo ile tau si no lau langi te tau ma lau langi malo fie tau runga toi ma le proklame le nei fia ona la mau atu ia i o lau so kai mo ko kere ka wa ko le skala tanto wa o tanto filo i me inus tanto ko ai ko le vanga le fiafi ai talo so i fu manu ia le lo antu ile ta longa li le so tau go the blues iyo wa ka kau ona manu malo ia o kilani e wo ke lo le mangu malo ngi kausanga ia wo ko fenga ka fo inga e le monga yolo ia ko lak fo il ton fenga mai le Crusaders ia e le o le sini o le fea fani ma le tanto fai me fia a wo ko ke le lo ko i fu ia sa o ile loku ia mai ia fa mo manu ia lo antu ile weekend ila so tau fai mali tanto felo ile so fu ai mo le fia Asiata mo le fionga la pepe fa to mai manu ia le fia so i fort. Hi, my name is Sora and I'm from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on schools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So there's something I learned from OCA was how to read plans. a fai te mo mia o loa mai Samoa ma nisi o atu moto le Pasifika e peo fiti matonga e na o le Tasi lava le marketi te mo mia le Tasi Market. Tasi Market e le ngata i fua whatoanga e maua fo i a fee maisi me tau mafa mai le moana. E peo ona ufai atu e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika o le talo le te sila mai ai numero Tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti kako karongi ue fo ia soi maua foi le umala mai tonga e le gata ilea mo ila tau fia le tatou tama o le fai
e te maua uma lava I Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawelawe. E sa o lelei, e maua tātou pusa pisupo, tu ai ngā lelei ia leo le pama. Le gata fo I lea, maua pusa moa, I so tu ai ngā sizes. Whape fo I la kako pusa siu pipi, anse mai ngar ka pusa siu ngar whapule mole. Tai. Tama ia mo whara, la vergata fo I leo pusa pepe, I Tasi Market. E maua fo'i ipu mo whaalawelawe, in bulk, I le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau I nei le o nanga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alo whai nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo I le lātou o nanga ua tā ua le Monogram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pasifika. E tasi lava no whanga I te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Massey Road I West Auckland, a le ngata I leo Papakura I South Auckland. Can you be my wife? O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele leo nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo I lea, mātou te siakiina fo I lau tāwale. Mātou te sapalaia fo I swahuu mo lau tāwale. A whai fo I o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo I ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni I le taimi e utu ina I lau tāwale. Mana tua foi, e matua I whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga I lunga o le Pacific 40, e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le afio mai, we'll see you again, and God bless.